kunno kunusu Allah farengo arkanu hilli salli kusudi na saba malika ngotina da jibrilu allati anna nyankaire anna arkanu hilli salli allati anna nyankaire anna arkanu hilli salli ko sabura kunno ko barkan doni Allah faren kaga ni kallenga hayga kinna ho ko habar kinga dadai ado ka ko munna nyaage tay batiyendi no ko wurgin tonga anda wari no ko oti no kunna pasumi na sabunya himbe ga yan no kunwa ke on no kunun pasumi ni mi nan no ko suguta kembi tawna no kumba suide ibrahim madin Allah fa yin kano arnon bato adiga madiana hada madiana bato aga yang aturu sina ara bato la betul ham isa sarra ara bato la no ko burgin do nyani madina hi konin tengo nan kaso te Allah fare ngurni Allah ra yang kandino hina kini yang kara hanan an ngurni yira madiyan shu'aibu yino musa ra wucin yano akhbaren gaben no ko barkan den tur Allah musa sallam ma gunni no ko barkan den betlahan isa sare no no ko barkan den ko gollu sabuda keni nan no ko Allah no ko Allah komun inno ko barkanto ni suguta asarera anna gamuni addebe addallen fay Allah farenti di ruti nyankano ti Allah ti inyanka ina rakano wi salli ko men ga no ko barkan denga batiye be gawno an ngandanya anniu allogo ngabati suwadi hini salli ni serengar arkabani salli ko islamu da walle shi usgin baliya anda batiyin su wonya anda Allah hinko an su humma yanka an ne da hunya an su ne da hunya an su mu an fiji an jaka arkabani su kinan diga ndo ko barkan donga aywa ke mo sabuda ke hakar la sabuda an han korin ni na habe ga wai an tanyi mini yan sawuni adi wali yuqtada bih ghayruhu fil ibadati fil amakin al musharrafa kusabura atanan nan yaqtai anna diga bati Allah no qurgin tonga ba henga na himbe nya wal qudwa mbagam palle hay sire digame ya mbagam palle hay sire mo Allah faringa de kibe nyata ayani nyaake honga Allah fari asigi Allah no kun Allah no ko windonga ar Allah basidi ya sawoni angana bu welanga diga ay mega bire no kube no ko barkan do be no wono ay mega sigidi anna diga sigiya andare batude ay akenyan sigino anna sigi anna hay angaro salli anna salli ro Allah hingone mi anna وكني أتوك يا بيت المقدس إلى الدابان أو الدابة كسيتي هني براقيا اللي من يمونغا و الدابانون سيتني أو تقولون ودا بيا إلى سيتي كنا ودخلت فصليت فيه يعني إنداري إذا الدابانون سيتني مغبي أو رواية يقولي في براقو دا أو في ملكان دا براقو ريغا ara rondi ara gide ke boto ti dromenga na daban site aya ini ken sunna ni anda banga nari batranga asiti ma wara daban to mo asa moto no nyaro mi asi ana nari batranga asogo
ma to no tiyere ni Allah kanyi na asoko ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء أتكلم بالليل بوجو نبوجو وقت كبي أيوة يعني بوجو أورني نصلي هنا أركانه الليا نجا المامية أن بني من دقيفارو إسوانو إحتين دي نيونكي ملكانو ونو أيوة أدو مؤمنا سيرو كون كلني إنيونكينا وكسل بي الله فرنجرا سلي تيا أنت تيلي فردا ينوا walma nahila ngeni wa onta kentu o koni wotini iri yamari taya ikharanya ona kinya koni ati gabu ati malikaliya إناء من خمر أيوة أدو كنا ندقون ديريكا مغسري أتانا كامن أريو كين يوري أو كونسيمو كني باني وإناء من لبن باني قاتمو كني فاخترت اللبن أيوة باني منوكا أجيني كندي هي رواية يقول أو أتيندا قاتك سوغاندي قال جبريل أتينغا لكن سوغاندي أتي ملكان تيندا أتي أنجمو أيوة حسرنا أنجمو حسرنا تانجمو حسرنا atanga jin sugandini anyu matunu iyanga ngatenyi bakajindi angani konjin sugandini anyu matunu isunyana fasiqinga hoga be ma ambatunu angara kati mutu angi muhsirena daiman Allah farangi muhsirenya ثم عرج بي adikem balle idin sege kata kamundi kengani awa kamu be gan tintangunye awnyenga ngati kenda duna kamu na utu yire kata ken kamu ya kamu karagi sinetre ndani ati malikanda laga munye mundinda etiyalli anke ngoni ati nke jibrilu qila man ma'aka dalli anke ndo koni ala muhammad ati muhammad anyande ti orijadi isegetinga bokini sakani al mi'raj nambu makka na lire kini al isra kinya ti buraqo ya begeda buraqo harta sid ndegon nima kinya hinale iro sege mare ni walli na sege mare ke na annaka munni ila asigindi giden kamma basul muqaddas sege mare ke kalinu tamuanai tamu kinyane bani kangi bani gorkulle bani kangi bani gorkulle tatum pilli genge ti yakoti dumbenga aru yakoti kulle ak aginge pontini lulunga eskali hana kambati hana hillandi kambati hillandi bo nyeru ngoda kemmo wode kampatu nyeri segunde kene tempam fanyi tenga kabundi kemora kursi tamundi kemora malaris kenno ko biya hage kyantin takamunga dina dunana kusi ko batu sakhra baitul muqaddas ayantin takamunga dina dunana kusi ibrenga adikem pakatinga أرسل إليه aywa قال محمد قيل وقد أرسل إليه yalli ursila ilayhi tando koni atindo muhammadu tiyali da haren kaywa قال قد أرسل إليه na malikan di na'am ila haren qikatai افتح لنا kibren ila laqin إذا أنا بآدم yani na kam na sogo ken wurin maniya man na hana kinga awrenia na Allah fare na daro dadai tirin deke wurin kinyi ina bismillah ana koy na digire grad tinya ni siren tarno yire anga makri kebirenga akon ndi doron nandi ila hare ngara katai kebirenga ken ponda be yaworno
iba kenni anagemu mo siri ti daron taunga anya anta intatini tiyalli koni muhammadu intagen ko parce que muhammadu hitin dengi ma iwa tuka aworni fayalli harille ma hare mari intagen to ana tuiga alla faran kana ma alnandi kene gundo ayido alla na ja har kamum malikanu himenu kamul la khangardini ama kono kuno nanti worni ja kene duran biay ahinsu tagante mo daronta umba ne kama ahinsu فإذا أنا فتح لنا فإذا أنا بآدم أتينغرو باني ينقص غارين دوني نوتي آدمي فرحب بي أجا آدم ريم بسم الله موسى ودعالي بخير على دواو نيندا تخيرنا أكوتين أتيان أولوا ينقودي nda ni hobbinu nyugo wora tayinga aywa anna jamni aywa ay laqay nyugo aywa timasire mo bakano anno gen khana hobbinu nyugo wono laqay nyugo no timabure mo bakano adama andi tayim pay aw suyni aw nyagalini andi nogem pay anawu anasuno nda malikan dirni genga ndialli ku hobbinu ni mani atinda kun are munyon kinunye laqabe gawa tayindi kini arjanna raqenga himbe gawa nogenni kini yimbe laqenga anda itay ke hay are mo benu ga worno ananyagali andi nogen pay are mo be ga worno anasunu anaw in Allah gati ora diga kamundi ku sabura na warndi kahinwa adi kini kahinwa ina ngada di faiza parce que adama salli da ken palle sisa sendi akem magay kyanta honsi ayinga di aken yinoga ya sabra na ko nuso a ko ne bil fuja faiza abali di ko ngusa gara yino ngane o salli do me sisa akem magay kyanta honsi ma adani kesul kahiye ata duinda ti khairinga ثم عرج به إلى السماء الثانية andi kem balle isegeti oya odiya kampata hillandinga استفتح جبريل فقيل من kem mo ba ya laqe munyu mundu tanken koni atinga jibrilu tando konni atindo muhammadu ejiyalli da haren kaywa قال قد بئس إليه adina am ila hare kayai افتح لنا فإذا أنا بابن الخالد adina laqe munyu da watke be خالتي nda nyimatune lemmum pilli wono isa ويحيى adu yahya فمرحبا parce que anna gamun isa ma adu yahya ma yo habi kini hannatu hin maryam دعا لي بخير awanna gamuni ati awanna gamuni isa koni kem ma an kutu kaja tim malika ma an kutu anta yigene anta qerkene anta jimini ihille khairin bismillah ti khairinga idwa inda ti khairinga ndi kanyuna balindi ko ba yakana sali dim palle munyendi ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة kem palle ido sege kata kammu sikandinga واستفتح جبريل malika nda lawangi mundo dangani eti yalli anken koni atinge jibrilu dando koni atindo muhammadu eti yalli la haren kiyaiwa atinna amu ila haren kiyai افتح لنا ila laqen munyo dangani ngaro non ka indin du minoti ابن يوسف ti yusuf alayhi salam إذا هو atin tungu nda yusufa haram paro yinga natagandi abane qallini tagandinga فرحب بي ودعا لي akarim bismillah ala duwa nyinda ti khairinga ثم عرج بنا kem palle isegetoyi kata kamuna kasandinga جبريل فقيل ila laqen munyi mundo dangani ti kona atinge jibrilu tando kuna dome ti muhammadu ti alli hare kewa ti yahu haren kiyai افتح لنا فإذا أنا بإدريس ila laqen munyoyi awa maniga balindi no gandigin dumi no kati idris saka hen hana balindi mosri parce que o sali dome samunyendi ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة ade idrisa agenni anu nyimi nyani sire hana be gara ilamelli ni idrisa yayi
kembale hatin yorono kenkane i wotini aholo an sahani i wotini aholo yana sanen Allah da aholo kindi sanen Idrisa aholo gara himbi nya agabeni akinna aqaso aw nuhu adu adama naga wa atindallah ثم عرج من الأسماء الثالثة كم بالله أدي إيرو سجى كتا أو كم بتمندينا قال جبريل مالكانتي قيل Allah kan munye mundu jalla ngin koni atinga jibrilu tando koni atindo muhammadu jalli hare kai ati yo haren kai هذا أنا بهارنا atindin dumino ti harunai ودعا لي بخير ndin dumino ti harunai abana فرحب بي haruna do koni أبان adi ala abane adi arin aduinda ti khairinga awre wayni wo inda nya sen kenyinte taganden kullenni taganden bineni ثم عرج بنا إلى السماء السادسة adigam balle iro diga kata tumundinga فقيل من أنت eti jibril anke ngoni atinga jibrilu قيل من معك قال كان كوني أتندو محمد يلي رهارين قيواتي يهو أتنام إلى لقم نودا غني ندين نوتي موسى يعني هارون و كرغندين موسى و تمندين ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أول وين وني موسى جمان جوا تاتي جلاسرون برام بينغا دانغي يو iti musa ange munu mani atike hayle mina tugunane o halle Allah raqi himbe ga worno arjanna ayyuma tunundi an gaba dina himbe ga worno nge khalledi adikinyeni ajama akisi men nan gabin kallen kinyeni amandara yimede ayi ay me ko taga honda ban kebirenga musa ra Allah nyaga ani menya Allah fare nyu mato yuwi Allah ra duwa unja musa Allah fare ho yowa ni godi idangi sen kullen singa dumbenga musa qabrunu tira ni musa wasiki qabrunda wasalli igare batli muqaddas gari irani musa wono kay kamutumuni gari irani musa wono musa ne hilway idangai aw sikki qabrun yusalli inda al-kasib al-ahmar irani gari aw batli muqaddas ke musa irani gari aw kambade tumuni ni ke musa ban yani Allah ko musru تنقلاته وتشكلاته دونك سنتك نكرني ما كنت سمت يوتي ngantau mogobe ado igaw nyawnu mogobe nokununga ay sentake nakarni ma kanta samte ke musa bani hay hillohi idangay aw sikki qabrunda wa sallin idigani miside ndibatul muqaddas munyendi idani kampati yirundindi Allah ti ora kinya Allah farenda ana kaba ko ngonya wari wala kasunu kay kiye ad'ali bi khair thumma ata duinda ti khairinga kemballe sigetoyi katta kamba nyirundinga malikan laqen yemundu dangani etiyalli koni atin jibrilu tando koni ndo muhammadu etiyalli hare qaywa ati yaw haren qayy فافتح لنا فإذا أنا بإبراهيم إلى اللقم مودا ندا إبراهيم ونو البيت المعمور أسم بنتمو أو بيت المعمور يا إذا هو يدخله كل يوم أنت بيت المعمور ندا كوتا سوتانيري وينو ملكا ورنا نوندي كم بالله انتقى ساجني كتنونا خدي بيت المعمور كم بينيوغاني أو كم بدن يروندي أو الكعبة يمندي تشك ko kana alkabanga dike mo be kenni kana alkabanga biram be gra alkabaka ware mo munyendi alla gara hin qorondi na darondi na
it Allah ke ta komi o ko wanya gana anna me dabari o kada kamundi ara ke kombe dabari la alkaba telengandi kambara nyirundi agu kallenni sine su hiji wati nyana no ana sekita aw gilli malika nga boyinga malika suwo ko tasu tanyera ugunu malika wadi gana sallino wara batino kunta harne kare koy bito hilni manmi abdon sikini manmi asine ni manmi hona jaba wakati to kinwa ko ni malika nanga ba honsu malika ngabe o ga ge sahilum bage sa ona klasena kempalle onda tono anga da shewu himera na anan diga onda tono ina klasena milio hakke be ga amma kem pakke mu ina hakke milon ta mi ga anja manendi wodi wulun ta misrendiga kambile milio ga anja manendi wodi ni amlo yo srendiga himbe nu gan tinta no ngam mo sri de himbe go me entourage ne frontière nga nadi kunda aywa himbe nu ga diga yirigi kunna sino hilli wara ma diga amma makan jamana ni me yime de ngani bakano wati be sino nati ana hiji yirigi sino na ma hiji kare to sawra ona to e bati mamur kenta kendi de malika be ndari kenta sagen no khari malika ngabe ni akuni adi ibrahim atinda marhaban bil ibn as-salih wan nabiy as-salih nillen sirem bismillah na len sire ken ibrahim armao kata allah faringa donc kinni limma gon bil soy dina limma gon yani sare limma gon yani wan nabiy as-salih wa kinni dina ibn as-salih ni sare en kallen atanga nari an na kanyu motonda tingi kuini anna kanyu motonda ta arjanna munyenye ni munye sirenye ni ajin sirenni asjuran sirenni kabira duro nyani de kombo ngoni wono lelu ndare be ga way subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar nanto ke konni malika ngo gilli awa lelunu inda himbe lelu antakalla inda himbe lelu antakalla angana kuru yotumen kega ko sahabanundi a kebringa Allah fare o ku kanu yitunga gabono de Allah farin qatira ade ariyan ga yurban deni de tangwa mun dai te gabe ngarankara kinya Allah ken kamar sarenga subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allah akbar nan do ke konni anta qebe go arjanna walilun kin ibrahim sambanga na kun Allah farin da tana sambayu matunu duro ma nyaw Allah gara koda bo Qur'an di to hawa Ibrahim ay ataga hawa Ibrahim ay ana ga to sawni islamin hawen da muire menga de adama yiwunu hassa awuna wasoyni hawen da muire menga da muire ya sawuni Allah farenga ahabatuna abbas ara aduranku na kanuntanku ti salle nyugoy salle ke maga honyani subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar tani du qoto ko tasu aga makata ko yesu aga makata qasosu aga makata sinesu aga makata ani du qoto hari wundi anaya tabani subhanallah ko nen salle parce que a kan nagati kamus gitaya wadi akumen naganin situ
arkan na tiyan ana al-fatiha ran sura qara hada subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ta tamudu karago an dan kurungol liga subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ta tamudu karago ta tamu sami allah liman hamda rabbana lakal hamdu nako hada subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ta tamu an nan tangin ta usenga subiri hana annako ta tamu an na girnan ta annako ta tamu anna subiri lani annako ta tamu an go gille qarinan ta o katam daga girnan sigi an ga kon ta tamu na o gilnan sigi kin nan qara na ko ta tamu do karago asuna kem mogodi qarayem palle qallen tamu do karago ke balle kutten suni ta tamu harakan no gaten nallu ana ngana hillonya an go salamu ngalla kinne ko mal habinga wurondo kinsu amma madhabin wadi wonni anna tokimi kiyendi anna salamunya andal luwan daga angana antangen ta ko senga ta hilandinga gri annan sigi ango tammu nyana hina kenda ngo karna ango tammu ndo karago nyana nal luwan an karna ke salle an han kore no mosri Allah ga na hila salle no serebe da annga ne ki kan na hilanwa na hilan ta qotoki asarna muslim kono ka fay la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim hon tagin ka fay nanga da ka hay hon tay angana buega hon tay ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى ati kempal irin diga kata kempam fanyitenga bokeni segi segundinga kempam fanyite ngan sawira kirkenga pada himen waro kamun naga ima ure warina taga hunu be waro ure naga huma kamun warina as-sidratu al-muntaha akamun taga hunu ma ure warina awre rankun kama kamun warina taga hobane be gara kanira halle wari kini ma holamin bane aken ko ni franjirin takenga aken pinga o mogo mogori arho wanda ban hodi akamun da urira abayana wari فإذا أوراقها ناي أدرو أو أيتك درو قومي تورين ترم مغمي فإذا ثمرها ناي أرمي أو قومي غرانجيني مغمي فأنا هم مثالي كوني سريرا أو هم بيت فقوري كم بلارو كن تاكون بس أدري باني كامي سري وجني سري وتو ناسرا هونغري أنا كم وين كم وين درا تورين ترم nga arabunu maga jussa be gono agandara hon suini turinye ataro ne ndara hon suya igo yo kebe to agandara hon sui kinni garangine kemballe aremme e nyugomendi kriye ngo bakadi sindi hoy ngo bakadi adu kella darro ginindi nganga ni hon ko ni sorunda ige wa kawnu wa ngo ni ngo mo ko bira kebe hongara yite je kufari gille Allah hinu hingara kufari yite ke annone nyille yembane sunda Allah kaga hodi angaro yite ke maanguto no na sabunya Allah gar haram paroy de sure beradi seredan da maanguton kon nan kinya kempanga aranta ko ni nan kinya kempanga pasawo gille aw ko nan ne gamuni yaga teqira ngun yesu wujine klor wornay yaga teqira yaga kom yesu wujine klor wornay none bi kan tabana
قال فأوحى الله إلي ما أوحى وكبرنا ki irin mutu awri waya banandi irin murgi kem palle katan no kunyu goya ntarongo qalben sahandi kannendi wala hankama wondi kenda al mi'raj tasi'u kem palle ila rafraf awa buncange nyuwani ila kinyan kandirini kebirenga ila killiti na kinyan jilleli fazujja bihi fi an-nur kem pagati irilliga ni qoson norondi keson yitike no kem pagati ni malika jibril digaro halle alla farenta da trallem mando minjangi aganda me walla yerede ndio ko nan diga kane imran ton ko nan digaro halle ay malikanta da ngani ati kyani ngi temperanga mu ce madangi yerede nganda dangi yerede sisa noro ngimbini الله فارمه جكي وغتي فخاطبني ربي ورأيته بعين بصري وأوحى إلي ما أوحى أتكي وغتي كما ننسى اللمه نين كما غري سينغلو نياغينا أراو كم فارنا وكتنا أغرى كم فارنا وكتنا فأوحى إلي ما أوحى الله فأوحى إلى عبده ما أوحى أرهم بارنا وكتي كمينا همبي أغرقهم بارنا وكتي وانا كم موت كنا موت إذا كنا همبي قال الله فارس الله سلام مغنو سكياني قربان غالي غادي أركين سكيني saluman gallin ngadi himbe ro kengan qaba arakini aw hinna wakini wa dundu ma gallin hana wari kenga adi bane di kamanya na taga ho takenta ken mutlaqan angana ko nan himbe ga ki Allah farin ara su ko mon denkini inda Allah muriyen ngani horoban galle ke yayi anda tungo ngalla muriyen ngani Allah gara ho kine fa auha ila abdihi ma auha Allah yima ken su ko ni ke woni Allah faran atar ni ken su ko mangara ken ya fam qurban qalle ngono ken banen ta halle ken saluman qalle ngono himbero hingan qaba anya kinni sahaba numa ama gri har lengi so baka wakini adunu mo qalle ngana wono ken ngado Allah naga taga ho banen tar banen tunu ken har banen فأوحى إلى عبده ما أوحى فرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة أديكن نغني إلى فردا غنغاون كما فردا صلي وروندو كيه كان كراجي فردا صلي نزلت حتى انتهيت إلى موسى أتلي ندانغي إبراهيم أي كيم من ترندي أوان كنيه anda jamu ninga kiye Musa ibra kebe kamutumundindi arin tirindi an kabanda manilla kutan kama Muhammadu anda nyumatunu qultu 50 salatan fi kulli yawm wa layla nta dangani wurondo kiye tankarage fardan salliani de qal irji' ila rabbika age man zawuda alla gara Musa kare kare tike diganan sagayya adangi Ibrahim age ma hokoni hidantanu parce que akenyu matono alla da koygo wajibi ndi kun kama salli mo ondo salli wati kemanya kutun kama o kebre akenga to kotebe go kedi ahillandi aywa akenda mundu ina alla wari Musa ama kisa dunadi Muhammadu haygara kitake kiso nema ngama na to harama mundu wa kebrenga ngira himbe mundu ma kita kera kita ama mundu kebirenga diganan sagai anga ma himbe kita himbe ga na kita kebirenga aywa kense halle magu tasu kebirenga annan noron cikin diken noroga
ara kita sisa nga sehida bate ara kita sisa nga sehida bate kebira anakin noron kita ati sage katan kamanga anna nyaga niwi nga anyu matonu landa kida de barange seru ndi wure baga ke mo gosri qala faraja'tu ila rabbi faqultu alla farendin sage katan nokube kamangara la muru ona mesa lemma gono ila rabbi wure ne kenye sage katan nokube alla gara la muru ona mesa lemma gono awre ti alla taunde mon nokuy go ngudi gana no nyede ay awre ti la wa kalla wa hasha hatta anni khamsan atinga diga ara karago kenu ni bakai raja'tu ila musa ngasari kata musa ya kari kamutumundindi ma fa'al arin tirinda mo nga karinda mo karanta ara karago buinga qala inna ummata adi taliqu bidhalika irantade tannaga do faransallu karagi irantade sage katan kamanga nokube awa gara lamuru agan seheno sageno anna jamu ni hasana nyaga ni winga qala falam azil diga medde hunde sabuda alla fa sallama atimma giri musa din kamannaga ndiga tasun kamango karago bakai musa wotini sage anna nyaga ni winga anyumatun lanta awa bakai karago hatta qala ya muhammad ma alla gatinin dangane atim muhammad hiya tankarage diga kandage خمس صلوات karago ke yani كل يوم وليلة wurondo ki karago ke yani بكل صلاة 10 kebrenga anga na sahana bane salli musanu tammi barajen kinanga تلك 50 la gasra bane la gasra nu tammi utro bane hoturu tammi sago bane sago tammi sogoba bane sogoba nu tammi kebren harsa tammu kiwi batendi yani digamen tay leninge ma nga ta ana tankarage salli keta ngoro karago salli nga tankarage baraje mo kinagai bateni من هنا ومن هم بحسنة فلم يعملها kebrenga nga konan daga aw anyi mato be ganda hammiti hosrenga ga ma golli nga sana na hosri bane anda golli ga nga sana hosru tamiya إن عملها كتب له 10 ومن هم anyi mato be ganda hammiti golli buri bane ya aga ma golli anta sayni anda golli kay mega nga sana golli buri bane ndaw ka pay فنظرتها تنتهج إلى موسى فأخبرته atin awali kata musa arin tirni garin sagai na kabar kusuka dan ta ati tangare adi karagwani nga ona kenya yo tangare barajin kinoi aiwa uganda hamitu husrenga uganda nya moga manya ndi sukada adi musa ti hasa sage kata kamangade anan noye mundama anyi matun lanta ki dabarni de di tugunya baso musa ngi koni diganan sage keta awa min samuha ellen samu keta lanta ka digana kara sirni kundu bokki koni mo be hay kam kedi bukhari wa konni kun ado muslimu baka anas ibn malik ma khudman wono kunan gilake mo wasri mo na to bako me karago wala ibn mas'ud khallemono ibn abbas khallemono ibn umar khallemono pakrenta sudi hakim wa kunni iktabin al mustadrik ibn abbas ti alla farenti ra'aytu rabbi azza wa jalla tindin kamangari in kamambe agan koronta agan kallangunta bi ayni ra'si tinyon kulan yarin Allah fa sallama alla walle mai habikum ni ahmad bin hanbal sun wanne sunna kama inda turni yali Allah farinda Allah wariwa awdin ra'ahu hatta yanqati nafsu ahmada ya jannu ara daji ahmad ibn hanbal Allah farinda Allah wari ti ya gani me wata ara wari ngenta baka ken kama minga kara ken o kununga wa sahabani un godo bangi hunga kununga
khonun qadi ama wariti yonkola nyaagani mede ay asun de min nyaagani Aisha radhiyallahu anhu Aisha taqawkundi kesu kamande wangana hay kesu Allah fare hadon dawo kesu taw ta kedi aw Allah sallama gunu taw ta kedi aw ken no urugin tekeya taw ta kedi aw Allah walli Musa gandanyi ar Allah walla nan ngari batitayni na sallama us asallama sallama batitayni yo ken awalla nan yimega asallama yimega دائما خير سوري الله فارم وبسكما بسوري أو بسكما إلين كره الله فاره الله صلى الله مكة أو أتي nyanka o yanka o batul muqaddas adin sudu buraqo kamakari o makka nani ille makari ille nga kare aywa ara tunganda laga misrun ingarandi ke sabura ata untem pai asununde Abu Jahali gara ta mo be wari ari taga tati aworni ba watu arange mo ko kundu arni dakwana bin wa ko ne kare aw ken du tigi ari du ta gonda wuri ati yo ati kebrenga ati hoy wonya kariwa qala na'am ati ya watu hoy wonya kardere esere seren dure ati maniya usra bil layl usriya ati wuri iri murun tere qala ila ayna ati ni min ha ati ini ndiga batul muqaddas qala ثم أصبحت بين قال ثم أصبحت بين أظهرنا ati illen kare kay nagin toguro mena makayre قال نعم Allah faranda ya gundu nyede قال Abu Jali ati Allah ati Muhammadu nganda sirun kare أتحدثهم بما angara himbe ki sanda amba na ngodu na ko ni jamandi قال نعم ati yaho قال يا معشر بني كعب بني بأي Allah ganda ke be lamuru awa sabun da warna da Allah faranda tungoni ati dina ke di minute har yu buringa kima uta ka ne magaina Allah farande male ai lengi koni be so atun lenge adi garantin e kunda mun da daiman na kumenyo ko ko na warade fa agam ma hakkare ndi kiran dangana mo wadda be suru nganda jaman khiri Allah ko ni jaman ni Allah faran wani wasu yi kutana a wasu kai wa ko ni ga kan bagara anne wunda shi a kusa gare kan ni to معشر بني كعب ati Ka'abu bun ay sorun jamanyo qari kana koyesin su suna menyi ni kiyaye ay sugo menyi mini ko kasebe de Ka'abu bun ay soru a sulire besuri iritago iga tago tel kamoni Allah sallallahu alaihi wasallam ari khibari ti mo be ga konisiza jaman dogo maniya himbe go sogono himbe ga kitenga li yon kolandi himbe go kayhini man kangengri akori hakarunda to kemmo wandi Abubakar wo jamandi aw kabana ko anna himbe ko hotna antongono iti Abubakar angen wo atongondini nanti wuri ga diga batil muqaddasi
yillen kare na to makka ango ni kenni tunga جاء قبل أن يصبح قال نعم ati tunga ngi ko ni لا أصدقه wallahi haranda hokoni himbe ga sikenga hara gandati idiga kamundi nan sage kata soban go sakai manelendo awa kiyen na idiga kamundi go sakai kiya samu dar as-siddiq na parce que anna gaawni alla parenti indiga betul muqaddas ara kenya ko amaga kamunga lengida mi abubakar gabi tunye ni igati wajira gini ati hara gati da kamundi go sakai kenya amayin ko ni hina والصديق bon gebri ngai ti basin dadi ti basli mo kada si ma an kudu woda ngane parce que surun woni ikun himmenu ga diga iwatu alla faru mu jama kino kedi ta'annut qannun qatahu serebe ga diga ona yayi me idi hautan diga an diga dibendi wuruna an sale an ga di kinga mana kende be mo gon kanda ken wona mo na ki kan baye ngai dum yi khallin Allah yi khallin ide basin dar an ga diga non ma kan kuton koda بشرع في وصفه Allah farinya awaka mana manguto awaka mana manguto awaka manguto basa malikan da awangare imbu wado non naga awon maka ana kome awaka mana haina kwa ana kuma kuna haina kwa جعل ينظر إليها ويصف له فقال القوم أما كينغا تيمي إتيم مانغوتو غني والله أنغرا كوني مغوبي كم مغاني ثم قال أخبرنا أيوة أنغا حتى ما تايدي عن غيرنا إتو كباري أستتين قمغو أسرون لغا وياسي هونو ورني على كينغا هنا مانغوتو غني بلا ديغاندي ndani hulan miya aywa anna gawni kirangi nyugo ndambe wono nyugo mekke tuni maga hikmana mundu won o danginde hulani nyugome a gilibe awa hulani kenu nakiten koso wonda ni hulani no gri ni yokun to gono koy go tuno ko na mundu iyo kella kata de jingare ngara jige mi nar kan tare mod indari kharitir ko tibasindari adu ko ndam mun kenno ide ba himenu go ko na lira kulli ni kamri tindangiya kumbani kiyenga nei baka ya kana urni nyogo mu hilli be go kane nyogo mbanen binneni banen dumbeni siga be ga wiya like be ga wiya raken ko ni banen like ken ko kunu banen like mo kunu ko mani kiyenga nei baka ago kana ngalu ko hilli wali jam ko tan na garen tagari la hajringa makasura me kabale sadu gidun kam hono kiyem payni hono killem payni himmeni wo kiyem payni kun wotni kiyem pay min wo killem payni kun gati hani ko munyo golambu ke ba to mani sa agara mi gondambu be ko yela worni ke amanta na kenga yok manan tinto a to nyande agara nyomu be no ko ni banen bineni banen dumbeni nya kundu diga kinyaka agara like be ko ni ga o kelli ke ndambe ya a to mani ni tirni mani nya gai a on wuro sami o diga no jinto ko ama jogi wala ni jindade wala do jinta ko to ngeni kinyo go min ndambe ni ga sunu wala mu awre wa nyori mi ngera nyugo meke kachelliga na siti puri na wari ita ken ko to ngeni ora atunu ko ma woni ora nya siti ndini o ma tumi gara siti a suda me kita ko sonde ni beri kesu halle timani ina hada ila aslu muhammadu korote ndude sukunya nyani Allah ko buruma kundu ya daiman mu'jiza ngono karama ngono istidraji ngono
may kunta kunga sukarun duguma bane aso bani kuma asu korote asu komagile mago Allah anta kome darnuti hoyi anta kanya hinya na komeda angara ho nya aga ladan bogo bane ken ko tenane indabana Allah ko mun galle gemti korote wadaiman Allah ko nu har lengina kundo Allah ko musri Allah ganda daroti ho hoya woni ken korote intaqire di woli karamai intaqire di an bilme mu'jizai ita suda korote an munyum la da bohi ken to woni tim mu'jiza Allah woli nun ha ga yidarnuna kai himi be nyayi da ken to woni titaron tawo kuma burun ha aga wi negene na himbe nyayi da ina tikenda al istidraj mulli lige akonni kenya da ti as-sihr to kono kun tabana na sabunye ikamun tabana anga di besum bana senda su sere an kullu budda Allah kuma burun kana kalle an ga killi Allah kuma burun kalle kahir nu ngati mo gobe ki faru mu'jiza da sihru kem mo bana yani Allah wolnun qonnun kana kuma surun qonnun kawtini Allah kuma surun daron ta gonda ta kan kote iswam bana iswan yimini amma gumi soban kim Allah ma ke menya komeda sallallahu alaihi wa sallam bismillah فآتينا موسى أغتون غندا موسى كو كتابنا فجعلناه ودم موسى كتابكنا كان دنداني بني إبراهيم أو سير من دعاني ودم موسى يمني ينعا ألا تتخذوا أوتي أو إخدعني كما تكتني نجى الله تناي بيساني لي نحن كما كنيا هني الله هوي يا عمر يمون دبكوني وغلا كوني موتو كبنوه يعني نوح صوري ها ورهم بنو هابا وتو كبنوه يمران كوني ده كما هو باتمن كوا الله ده parce que beso nuhu remene nuhu ani hawa hillandinga are ni go siki o subu ko nyede kibida nuhu soro kama ho badu kapa allah de innahu awanatu aqo nuhu nuhu ya allah komeya anya kufanda nende atampi tampi en kempa ngara allah kufa illa halan su بسم الله قضينا وقل فارنا غنيا إلى بني إسرائيل كاتا سالر مونغا كتاب أو كتاب كتابني ما غبنني أو غنيني تاهلو ما أو urgintao ya yang korengani fisriyen go dudra kundo bonondinde aw kinya tahillu فإذا جاء وعد أولاهما إهلي وغتين نكني بعثنا إهلي هنا بغتين نكني يعني أغنى هنا يوغت كبه نانك يقيم بانغا كيندي بونondindi ado kallanka gundu nura gundi kinga nanya بعثنا عبادا ونقوم ورا أكمندي لنا وكمني ندي ولي بأس كوني أيوا غجان قوتي دونغونيا ألو قوتي دونغوني نكونا إيرواغي غجان ندي أو كونا لاغي كونا نداري إنا ديغا نانساغي ديبون نغانم دي ناغاريغا ناغا كاري ناغا مانا براغو وكان وعدا كينيا نينا نغا أو نيانا دي إيري ke kondengi da ako nganda kanda anam motuna ay magri da garan qarenga alim nimun kalli wa qifarun kalli qum zakariya qum yahya aywa ke tawrida kitabun sugi na sha'ya wa kari na armiya wa kari كده
ثم رددنا adikengenya wala kumungo wala katiya aha kumpolori ni kari ni riga ni kanun kara himbe e gorna andi ben kara na lo kompundi na mbugundi kella wanga de wala kurenga na nyime kamballe ngabane ya musa gani ngana lo na kara na bugundi jasu khala diyar kullu wanga de jalu tari adi kure ni kari ni mana burago idire mu na batlim qaddasi kara thumma radadna lakum alkarra kempal li uras sagayin saganda ga da kari na simben kina ga na ninde kina ga ikamma ora kara gilajo paru ti daud ra jalu ta kari kinya kamis sine halle ora ga dema kari ti naburunga alo lenyugunga oda ngom bane salangunya agan gaba dinan ta besu jamadi hawande nganda ko kharame hawande aga mbu besu aga su yugubane remi asu kisama bane o ma serenya ken ko tanga bunga ga ora kenya ga da kare in ahsantum ko ta ga da harsa aga nda golle na surunde ko mi Allah gara ko ni mo gobe aga surundindi aga yimmiada wa in asa'tum aga nda bonondi yimmiga aga awa yimme kamma fa idha jaa agara bunundi qari wa agara bunundi qari bira kebe lagarin ka waqati ngandaki ko sabura wana suru wara kata ga qari kunna sunundindi aga ya galla ko qari tikkarin denga qari aro mana bura ko qari waliyadkhulul masjid kuna rom misidende ngane badni muqaddasiya ina guruja koy mogombe igaruna guruja ta hananga waliyutabbiru ma ina honsu halaki awa iga nindiken kamma halaki ndeken pas ima huruginte tokono ya sukara aru nyurondi asa an yarhamakum akenne bakkan sar khallenga kenne majusinga ken qariya بختن سر بخت نصر أور النصر من نصر بورين واتو النصر بخت كن لمنا أو بورين لمي بس كي إرات نغني وري أسرنتي إرا سوغا أمارا سري بورين وري intaha watu ila wuduti bori lemme ke ya hake de Allah da kairin kinai na farsi sumara da yamma jisin kanan ka korea minati me taraduna sumara kono kin ko naqisandi bismillah awo sini Allah na ga hinna ta hilandi ki halli ganda sage aw sini Allah wa ga hinna na fa ina udum ga aw hillo bani hede hay ki halle Allah ganda ga hinna ganda sage na bunundi qari o sage ne qari na kuma bure tana wara ga parce que kuma bure su ga wono Allah na yin duno ta me kuma bure ni agara bunundi ho bure da ga bunu aga sage aga bondi qari hobura da qabuno aga nda bondi qari hobura tana worni hinga abakano ja'alna jahannama magri kem modi ma Allah faran ka hanaga worni ken ka hanaga ri bani quraiza bani nadiri awa kinda hun khana hoyni hinna ngadirno umar khana ga kiye kinda yi wo batlim qaddas qari won nasara marandindi ken ga de ngara gifni bakiya kharnan taquno ka sangileni yahudiyan goni Allah gara mo himbane ani logon tagum bare ken jiyen toron tagun ti kama agon no ko an wani ni awno ti kace wai si sa ne woni ti yudran jamanin tagun ni arantanya Allah rilanga
bismillah جعلنا جهنم ora jahannabanya مصيرا baydonga للكافرين idangani khasiru ngina tembenga anna saga kama isagu tere kenni jahannaba aronya naka awa kasuma hubusi dingira ma khul min al-ihsar kahirun tembeni jahannaba ni kasoni jahannaba إن هذا القرآن هذا القرآن إلي يهدي أو كان لني أو كتا كلنا كن كلي أغان تلمون دا ما أغان سبابا دا يا رسول الله أتمون يمون يغالين دي الذين كن يمون إيغا قولني قول سرونا أن أجرا أكيدا تي براجي وو إدغاني كبيرا براجي بي خورنغاني كنكي دغاني دي قول سرنغانا di golli sunya na khairi khore ngida akida gati yemmu beno iganta tongondini ila kharai ora yanga ngata yeteni kundangani atorantini sallallahu alaihi Allahu akbar amne ko ni sawe atima wongo mo kanda anno kasindi anno tanga نو الله كم سريا نو يا فارن كنا سريا نو يا قرل سريا نو يا ميدا باغسكي نخاون خيرين كنوي نجي نهند كنوي نجي بركان كنوي نجمانه كسيني نجمانه كتانغا نجمانه كيدا فارن فرما اللهم صل على محمد وسلم